Inshuti bakunzi ba Iriba News TV nongeye kubasuza kandi mbahaye ikaze mu biganiro byacu bitandukanye. By'umwihariko uyu ni wa mwanya bagezaho inkuru zitandukanye nabasomeye zivugwa cyane mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Reka duhere kuri iyi nkuru ivuga ko Bwana Rusesabagina yasubiye muri Amerika. Paul Rusesabagina yatangiye urugendo rumusubiza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuye mu mujyi wa Doha muri Qatar, aho yageze ku wa mbere w'iki cyumweru avuye i Kigali nyuma y'iminsi 2 ahawe imbabazi na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Amakuru yatangajwe na Reuters avuga ko kuri uyu wa gatatu aribwo yavuye Doha yerekeza Boston muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rusesabagina hamwe n'abandi bantu 20 bareganwaga hamwe bahawe imbabazi n'umukuru w'igihugu nyuma yo kwandika bazisaba. Uyu mugabo mu ibaruwa ye yasabye Perezida Kagame imbabazi, amumenyesha ko aramutse arekuwe yifuza gusubira muri Amerika. Yakomeje avuga ko yicuza uruhare ibikorwa byanjye muri MRCD byaba byaragize mu bugizi bwa nabi bwakozwe na FNR. Mbere na mbere ntabwo nshyigikiye ubugizi bwa nabi. Ubugizi bwa nabi nta na rimwe bwemewe, haba no mu kubukoresha ngo ugere ku ntego za politiki. Yavugaga ko nahabwa imbabazi azamara igihe asigaje cy'ubuzima bwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika atuje, kandi ko atazigera yongera kugeraho ahurira na politiki. Ati ibibazo bijyanye na politiki y'u Rwanda nzabisiga inyuma yanjye. Kuwa gatanu nibwo Paul Rusesabagina yavanywe muri gereza ya Nyarugenge hubahirizwa umwanzuro w'imbabazi yahawe n'umukuru w'igihugu. Yahise ajyanwa mu rugo rwa ambasaderi wa Qatar ahamara impera z'icyumweru zose. Kuwa mbere mu gitondo yerekeza i Doha muri Qatar nk'uko byari byemeranyijweho n'impande zagize uruhare mu ifungurwa rye. Aha niho yagombaga kuva yerekeza muri Amerika nk'uko byakozwe kuri uyu wa gatatu. Umuryango wa Rusesabagina washimye icyemezo cyo kumurekura ndetse uhagarariye yarabishimangiye. Mu butumwa yasubije ikinyamakuru Igihe.com kuri email ubwo yabazwaga ku bijyanye n'ifungurwa rya Rusesabagina, yaravuze ati umuryango wa Paul Rusesabagina unejejwe no kwakira inkuru ijyanye n'ifungurwa rye. Wizeye ko uzongera kumubona vuba. Ifungurwa rya Rusesabagina ni intambwe yatewe mu kuzahura umubano w'u Rwanda na Amerika wari umaze igihe kigera ku myaka 3 urimo agatotsi. Amerika yashyize igitutu gikomeye ku Rwanda isaba ko uyu mugabo afungurwa. U Rwanda rwo ruvuga ko rudashobora guhatirwa kurekura umuntu wakoze ibyaha ndengakamere nk'ibyo. Ibi byatumye habaho kugongana gukomeye kugeza naho umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Antony Blinken afata indege akajya i Kigali muri gahunda ze harimo gucyura Rusesabagina. Umuvugizi wa Perezidansi y'u Rwanda Stephanie Nyombayire yanditse kuri Twitter ko guhabwa imbabazi kwa Rusesabagina bidakuraho igihano yahamijwe ndetse ko gishobora gusubizwaho mu gihe yaba asubiriye ibyaha yakoze. Ati umubano mwiza hagati y'u Rwanda na Qatar wabaye ingenzi cyane. Yakomeje avuga ko kwirekurwa rya Rusesabagina ari umusaruro w'ubushake buhuriweho bwo kuzahura umubano w'u Rwanda na Amerika. Mu yandi makuru ari kuvugwa mu Rwanda, reka tujye no kuri iyi nkuru ivuga ko ifaranga ry'u Rwanda rishobora gutangira gukoreshwa mu bihugu byose byo mu karere. Banki Nkuru y'u Rwanda BNR yatangaje ko ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC
bikomeje ibiganiro biganisha ku guhuza imikoranire mu bijyanye n'ifaranga ku buryo umuntu ufite irikoreshwa muri kimwe muri ibi bihugu ashobora guhahira mu kindi atishingikirije idolari nk'uko byahoze. Ni ingingo irimo kunozwa mu gihe umushinga wagombaga kugeza ku ifaranga rimwe ry'ibihugu bigize EAC ukomeza kugenda bigura intege. Ba guverineri ba banki nkuru za EAC baheruka guhurira i Bujumbura mu Burundi mu nama yabaye tariki ya 17 Werurwe uyu mwaka nyine wa 2023. Ni inama yagaragarijwemo ko umushinga w'ifaranga rimwe ry'akarere wagombaga gushyirwa mu bikorwa mu mwaka wa 2024 hakurikijwe ingenga bisanzwe uzakorwaho kugeza mu mwaka wa 2031. Guverineri wa banki nkuru y'u Rwanda BNR Bwana John Rwangombwa kuri uyu wa gatatu yabwiye itangazamakuru ko bashatse ubundi buryo bwaba bukoreshwa amafaranga akabasha kuvunjana. Yavuze ati icyo twaganiriye ejo bundi ahubwo twanasinye amasezerano agenga uburyo bwo gukorana mu buryo bw'amafaranga, nubwo tutaragira ifaranga rimwe ariko dushobora guteza imbere uguhahirana hagati yacu dukoresheje amafaranga yacu bwite. Uwo muri Uganda aje hano kugura ibintu mu Rwanda akazana amagandi akaba ari yatanga mu iduka bakayakira. Umunyarwanda yajya i Bugande cyangwa se yajya muri Kenya akitwaza amanyarwanda. Ibyo nibyo turimo kugerageza kureba ukuntu byakora tubinyujije mu cyo twita East Africa Payment System. Icyo kintu cyo gutuma amafaranga akorana ku buryo tuba tuzi ngo niba umunyakenya yakiriye amanyarwanda ayakiriye abizi ngo avunja aya ngaya mu manyakenya, ntabanza kuyashyira mu madolari ayashyira ako kanya mu manyakenya. Rwangombwa yavuze ko barimo kunoza neza ukuntu bigomba gukora ibihugu bikabasha guhererekanya amafaranga hagati ya banki nkuru z'ibihugu. Yakomeje ati nicyo kintu turimo turwanira kunoza kugira ngo byorohereze ubuhahirane hagati y'ibihugu byacu. Ibya gahunda y'ifaranga rimwe ku rwego rwa EAC, umushinga wo gushyiraho ifaranga rimwe ugenda ufata igihe ku mpamvu zitandukanye. Guverineri Rwangombwa yavuze ko mbere y'uko ibihugu byihuza ngo bishyireho ifaranga rimwe hari inzira zigomba guharurwa zirimo kwihuza mu bijyanye n'ubukungu, byose bigakorwa nk'ubukungu bumwe bugizwe n'urujya n'uruza rw'ubucuruzi n'imirimo. Yavuze ati ibyo ntabwo biragerwaho burundu rwose kuva mu bihugu byacu byabaye birindwi ntabwo turashobora kubona urujya n'uruza rw'ibintu n'abantu umuntu akajya gukora abashatse. Ntabwo rero twakwihutira kujya ku ifaranga rimwe mbere y'uko habaho guhuza ubukungu bwacu uko buteye. Yavuze ko ikibazo cyo kudindira kwishyirwaho ku ifaranga rimwe ku rwego rwa banki nkuru z'ibihugu kidatindwaho nk'uko kireba minisiteri zishinzwe ibikorwa bya Afurika y'Iburasirazuba. Guverineri Rwangombwa yavuze ko ikindi cyadindije uyu mushinga hagombaga kujyaho ikigo cya Afurika y'Iburasirazuba gishinzwe ifaranga gifasha gutegura kujyaho ku ifaranga rimwe cyangwa banki nkuru imwe. Yakomeje ati icyo kigo muri gahunda ya mbere cyagombaga kujyaho mu 2015 kugeza uyu munsi ntabwo kirajyaho. Ejo bundi byasaga naho byafashe inzira nziza ariko bigeze aho habamo kutumvikana aho izakorera. Ubwo rero byaradindiye, haracyarimo kuganira ngo bumvikane aho icyo kigo kizakorera. Kugira ngo ifaranga rihuzwe ni ibintu bisaba ko imicungire y'ubukungu ibihuye bitandukanye n'uko ibintu bimeze ubu. Buri gihugu usanga gifite imicungire yihariye y'ingengo y'imari ko gifata ibyemezo mu bukungu nko mu kurwanya izamuka ry'ibiciro ku masoko n'ibindi. Rwangombwa yakomeje avuga ati hari ibintu byinshi bigomba kujyaho mbere yo gushyiraho ifaranga rimwe. Ibyo rero mbere y'uko bikorwa nta faranga rimwe rizajyaho, ahubwo harimo hakorwa indi ngengabihe y'ibigomba gukorwa kuva ubu kugeza mu 2031. Nibiba byarangiye nibwo hazajyaho ifaranga rimwe.
iyi nama ya 26 y'abaguverineri ba banki nkuru muri EAC yitabiriwe na guverineri wa banki nkuru y'u Burundi Dieudonné Murengerantwari wa banki nkuru ya Kenya, Patrick Njoroge, guverineri John Rwangombwa wa banki nkuru y'u Rwanda. Hari kandi guverineri wa banki nkuru ya Sudani y'Epfo John Ohisa Damiani. Hari na guverineri wa banki nkuru ya Tanzania Emmanuel Tutuba n'umuyobozi mukuru wa banki nkuru ya Uganda Adam Mugume. Guverineri wa banki nkuru ya DRC Marie Mulangu Kabedi Mbuyi we ntabwo yitabiriye iyi nama.